Mezomi dwerhour. Mezo I laborat I kreski dwinet, tochten I lisveer. Diliat vechan. Diliat tchir, avec un pinwitch. De impliadora le zo assemble kenai. De bouillank, pengonze zo ne war a vrasa de nafir. A dober vo pechanch, a gur dwerhour, pe a gur verhourez, chen ma vo pel. I tre nawe de vitin a ver d'an dea e labouram. Get u nihan, I tre krechti a diver, amzer dem de zeibain a de zichuer. Pam de ve a seun. Gouneran 1500 € a viziat. Yad labour a tregont. A versuniat bakans an berbli. De cheval. Ou a viché vetche bepadis. Da ve konz bra de un dud, klar prijout a gliantet, me gav mi kabidan, dwer en diliat brav, e le sein, agata vetche re a brez arnem. Oui, ra un dud hel an tchet dar an predañ ur stal ni. 300 € univis. A retizi bout d'argant fondañ ur sort, ha ma. Mezomi dwerhour. Mezo I laborat I kreski dwinet, tochten I lisveer. Diliat vechan. Diliat tchir, avec un pinwitch. De impliadora le zo assemble kenai. De bouillank, pengonze zo ne war a vrasa de nafir. A dober vo pechanch, a gur dwerhour, pe a gur verhourez, chen ma vo pel. I tre nawe de vitin a ver d'an dea e labouram. Get u nihan, I tre krechti a diver, amzer dem de zeibain a de zichuer. Pam de ve a seun. Gouneran 1500 € a viziat. Yad labour a tregont. A versuniat bakans an berbli. De cheval. Ou a viché vetche bepadis. Da ve konz bra de un dud, klar prijout a gliantet, me gav mi kabidan, dwer en diliat brav, e le sein, agata vetche re a brez arnem. Oui, ra un dud hel an tchet dar an predañ ur stal ni. 300 € univis. A retizi bout d'argant fondañ ur sort, ha ma.